Aria marahuranira iturwa itiganite na kiama kia Jubilee kaunti-ini cia Kirinyaga na Embu riu no mahumuke thutha wa kuhererio wagagu uria andu aingi makoragwo naguo mihang'o-ini ya wamurani makiria riria irahuthira njira ya miario. Mwiri ukathimwa no woneke ati system ciothe ni iraruta wira wega namna hiyo nondu avarai na miario mingi muno turanyonyongagwa nayo tukiragwa tutie na certificate tiga turete a new beginning, fresh hope, keregerero kiseru kwi andu a Embu, mugambo wa Embu uvote ukiguika nondu tuturaga twegucaga andu maseneta makigwetwa hapa na pale, tutiegucaga Embu makigwetwa. Kiama kia Jubilee ni kiama gietu twe andu a ruriri rwa Mount Kenya tondu ndukavenwe kiama ni local, politics ni local. And Embu team, we have given you the powers to go to the ground. Hatuwataki hapa tena, tunataka tuisikie mkiwa kule mashinani mkipeperusha bendera ya Jubilee, na pia muhakikishe kwamba Azimio ndio itakuwa inanoga kule. Kiama kia Jubilee kiugite ati gitikuhuthira njira ya ithurano cia wamurani gwetha ahuraniri akio, indi kiria kiegwika ni guikaria thi aria mena mitwe hanaine na maiguithania magekiranira kirore na uria watigirwo akamukira tigiti na irathimo cia kiama. Wangapi wanajua gavana atatoka kwa Jubilee? Senator atatoka kwa Jubilee? Women rep watatoka kwa Jubilee? MPs watatoka kwa Jubilee? MCA wote Jubilee? Hata viongozi wa minada yote Jubilee? Sisi kama chama tumesema baada ya tarehe 22 tutawapatia all the necessary support kwa sababu tunataka ushindi. Amwe a andu aria mamuritwo gutongoria mihang'o ino ya kwiguithania aria marenda iturwa ni andu meuge thirikari-ini aria maugite ati mahirwo wira uyu ni kiama kia Jubilee gutigirira ati kuria maumite na meuge munene kiama gitinahukana ni mirugamo miruru ya ateti. Wale candidates tuko nao wawili wa Jubilee ni Kewiro na Ndamberi. Riu ndenda ndumuria atiriri, Kirinyaga Jubilee nikarugamia candidate eri ikarugamia uyu andu aya tutemere atiriri uria yake mareki uri muikare thi mucire muke mutwire atiriri murenda atia. Ona kiama kia Jubilee kigitugagiria mubango uyu, amwe aria maugereire maroiga ati wina mathenya maingi maria marega guthingwo kiama kia kuhe tigiti kuri andu aria makarundwo kiroko ni ang'ethaniri yao githurano-ini kia mweri wa kanana. Jubilee mkitaka ukweli kujeni kwa ground physically, kura iko kwa ground, si kwa ofisi ama consensus. Kujeni physically. We are not even shown the rating. Huh? The rating were done, we are told verbally. This is our rating, we're 10%, 25%, 45%. That we never agreed on. Mundu ngikorwo ena ikaya ni turamahe pano iria iraikarirwo ni mundu uhuana jaji ya gukorwo agithikiriria makaya macio. Koguo ithu ni turahe andu mweke ona ngikorwo hihi no uragicainite haria tondu aria othe turahe certificate ni aria maiguithanitie na magekira kirore. Muthenya wa rucio niguo kiama kia Jubilee gikaheana certificate ciakio kuri andu aingi aria gitikite ati mena uhoti wa gukiinukiria uhotani githurano-ini kia mweri wa kanana, no na thikũ ithatu mbere ya dirisha ya wamurani ihingitwo ta uria yahinguritwo ni IEBC, atongoria a kiama giki metikite ati mena ihinda riiganu ria gutabania mihang'o eno. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Waweru wa Nyambura.